Mũrirũkia wa bendera ya Azimio One Kenya Raila Odinga atuĩkanĩtie kaunti ya Kitui akinyitwo ũgeni-inĩ Gavana Ngilu hamwe na atongoria angĩ a ikamba-inĩ arĩa ni hamwe na Kalonzo Musyoka. Sisi Wakamba wote sasa tumeingia kwa Azimio na kura za tarehe 9 mwezi wa 8 zitaingia kwa Raila Amolo Odinga. Mahugurĩte matura ma Muta, Mutomo na oho magatabania mũcemanio wa mũingĩ taũni-inĩ ya Kitui kũrĩa Raila ahithũrĩtie atĩ Gavana Ngilu ndagatetera gĩturwa gĩake nĩguo gũtigĩra Julius Malombe wa kĩama kĩa Wiper mweke ũyũ. Mama Ngilu nitapeleka Nairobi. Sasa alafu Malombe hapa sasa. Nasema wale wako na makesi kidogo kidogo waachilie Gavana Malombe arudi kwa kazi yake mara moja. No ereire mũingĩ wa Kitui atĩ wona mamwĩhokera kura cia watuĩke president ni akarũmbũiya mathĩna mao ta wagi wa maĩ nĩguo kũhũrana na ng'aragu. Na hapo Kambani tuko na system ya mito mbili, Tana na Athi. Sasa sisi tunataka kufanya ni kujenga mabwawa ili wakati ile inaonyesha sana tunavuna maji ya mvua. Wakati ukame tuko na maji ya kutosha. Ngine tunapeleka na freji mpaka karibu na pale watu wanaishi. Pili, leo nimekwenda kule chini kakuta iko shida sana wakati njaa, bala njaa. Sio? Nimesema nitarudi kuzungumza na Uhuru leo ili chakula ilipelekwe kwa wale wote ambao hawana chakula. No wahũrire mũbango wa thirikari yake wa gũteithia arĩa mahinyĩrĩrĩkĩire ndebe akiuga o mweri ni mariamũkagĩra ciringi 6,000 nĩguo kũhota kũrũgamĩrĩra mabataro mao. Na wamama tumeshukuru kwa sababu maneno yetu yote itaangaliwa, na ikiangaliwa vijana, uchumi, nani atainua juu? Nani ataangalia shule zetu? Nani anaangalia masomo yetu? Nani anachunga hata nyumba zetu? Naleta kinaitwa Social Protection Program kusaidia wale jamii ambaye hawana chochote, wana mapato yote. Kuanzia mwaka ujao ile jamii itapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali kila mwezi. Nĩ thikũ ya gatatũ ya icera rĩa Odinga ikamba-inĩ kũrĩa ahungurĩte kaunti cia Machakos na Makueni na itanya rĩa gũtigĩrĩra kura ciothe cia ikamba-inĩ ikarigĩrĩria gĩkabu-inĩ gĩake. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.